when Mizoram Legislative Assembly Chukom Lenia Tachuan CM to Soite House Leader Nibok to Soite Leader of Opposition to Soite Putete Marta Soite Itango House Leader Chief Minister so Takulal Omate Soite Setu Somang Speaker Kalame dan Sheran Khan MOC Akte Kumsam Paruk Kalta Sahile Pariata MNF Sarkar Lusian Anila Ansiam Layan Tinlung Nyong Kha Tinzon Thai Alam Siamin Kya Ena Siamina Athok tu la Kongai Rosuan dan Le Rayang Ma Be Chanong Lo Sela Kandu tu kan lak thei na ni siamang kandu tu na kan ban thei turin eng mai min puan lo turin he dan ni siamang anti ni phot turania tin sumle pai po duang a kan sop koi thei turin audit po hi tilovang anti bok ani sutiang thinlung atanga he dan hi lo pian chuak ania apoi ngoi ani Speaker, point of clarification. Hey, how's the nahi? What sham shakati khop maya? Kha bil kan soi ho lai tel venge. Ania kan house leader he. Khat yang angril ru khatu man an soi lo ania. Alo kim lo chu amendment jin akalanga akal zer tur ania. Khat yang khachu house leader he chon tilo sham soi ba he. Soi ve phot ne. Thil thalo hi chu kan soi ngam tur ne la siam thangam bok tur ne. Ti chuan sang nile som panga refer man to nuwa congress in amen mani apoi lai a thalo lai hi amen du miak MNF tin lung tromin voi thangin hedan thalo hi siam than ngai nu chen chu mai ni lowa siam that kan tum pon la uye em le ngalan a vai hi chuan min pai sak te su a an la ti ta tra la Congress na sa ni so panga siam thandu MNA balo sarkar le to an siam thadu wa lo pokani kum som paruk chung kan thalai te en kol na tur dan thalo hi eram yan amang to voina yan amen mena hanti that mai chi pon to lo I tha thlokangu adan hi ripili la thari siam angu di kan minister in run pulutani atru ngoi ni chuchu Speaker, point of order hongai takin Kalaya Congress Surkarin ani emo MNF Surkarin emo Katiang ang zonga siam dulo ang akan house leader in asoy kachu house ko tapo anal lovanga amay ro chu vai na po hian amendment hi asual kan tilaw akim lo lai da le hi kan pomani ama ro chu repeal la pai kher hi enge tu na dan luiza som sari aron sop sok le thausi a enge dang lamna khatianga Kalto te katiang takati kacu House Leader Saibai taputila na kina anal lo de lo mo kantini Speaker taputila inge kalai kakan dan thalo hi kan repeal thina thar kan siam fo enga tinga su ti takan lakna kum som parok chung he dan fel lo lutuk siam thadu lo ho hian voina siam thatum tu the enga tinga min soise kal phung thar kan nia dan thalo chu kan siam thazel nga pung puya pai ngai po kan pai zelang kan rami kan siam thadon ke ni chuan kum som paruk chung he thil hian oma voina kum khat or kan sarkara ke ni chuan thalo ti kan huma siam that kan ron rotani kum som paruk chunga lo moi puya siam that tum lowa adang te zo lo ve kha ang kha kan ni velo chu bang chuan thil hi kan ram hi kan siam that don chuan ani tak kan soi te po hi angai ni chu bangin hei mai hian ni lova dan thalo kan ti chu he sarkar hian siam thazel don kal phung lui thil te chu atharin thak zel don ani chu kan soi duwa te CSR chung changa CSR te pon khoi theina tur provision heta hiana oma
CMO in centralized ya tian ya CMO hian department te thunei na kan lak sak miat lo kan pui zok ni Voina yan department rang ten CSR an bu tam thein turin Bangalore meeting te kan zuk na ya India rama company lian CSR pe chuak thin te kan ko khoma Mizoram tan an sum te ron mang turin kwa kan zuk sewa tunai ene result kan mu me kani chunga kan mu chua te chu a khoi tu department te ne na te kan penga department te nan ron rem thria ta ron ti chua te po department dang in chu ve kan lo ti ve a lo ni palta ka lo regulate mai tur khan kan ram ta na tangkai na tur ngai tuin kan regulate mai ani anjalen na kan chu saklova kan pui zok ani ti kha kan soi dua tin pu speaker ngan sarkar hian opposition lam an tlang ne le mi lo mom ka tia kan MYC chairman tur te po min ron rot sak ngam zela kan minister te po min risa full sak le chang te po ka om zau thina media te kan lo mua tlang ne khop me lo mom la ma nga ya ten library chung cha nga te le heritage chung cha nga te MYC yan ti tur anei ve ania chu allocation of business nen ang kalangem ti kha lo thon na deu an oma ang kal fran lawa hi tiang hi convergence na ti tur nga hi kan nga ni department watertight compartment na in tren le thelo antina lo kan ne ya kan va don chuan forest purview ani bukan chinga agriculture purview ani tuna hian kan sarkarin buan le ta supply lam chan lo ni vele ni helaya processing unit te chu sian ai lam pang chan lo ni vele khatiang khan thil pakhat po department tam takin na kanin khoi trom hi a oma harsan tur am lo tura nga ila tin MYC chairman point tur chung changa film kurtura cha na kan bualong oma tun malamang khachuan kan ti velowang ti he house ka tiame chuwang chuan he bill hi pass pui karon nge ni kalome hello me Speaker, to point of clarification. CM Chat kan tia CM Chat chu amend ani repeal chu noi po ani chu wang chuan tuna kan bill hi amend ni lovin noi po ani chulai chu kun lo lakal zel tura he house omnan ten le kan ti dan mi pui mu a pothil moi na noi po ani chulai chu ni kan diklo kan tina lai te chu le ale chiang e thak theng te po ti la thei tho mai the po ni se bill nei tu minister zom tak tu lang hilo mar abil te wind up house pass pe turin non dir ha sela lo som o Speaker kalome kan bil putlu kha chin chia de kem gerhelawa kan chief minister kan house leader tiamin mi pakuain kan soya e kan in lungruan tlang viau do na mai ro chu a bil ina content ha ne lo angai tu chuak tu te na kan ngai tu dan po ni chuang lo kan ngai tu dan ni an ngai tu kha an ron soi tap nu khan adang lam ta dewa Mizoram Youth Commission din chuak tu te ka soi to atira khan kan sarkar ma sa ten fakum zia po ka soi to ani tin until ti thada po kha kan chun zom don ti po kha kan soi mek la ya kan bil putlua kan putlu na spirit ni mi alawa an han pu ta dai mai kha a khil hai thak ang ringin ka khia chutirwal chuan a soi ma sa tu patni kan member pularin sang aral te serlui bil tu le thorang bil tu kwar om lian ten an soi te kha gai chon ka thlop vek ani MNF ku chuak ani an ti te tin enge ni puar om lian ana an soi thren khat te a fak na ho te po kha ngai thla kan nu me ma
Sarkar ina MNF in sang ni le pathuma a in tia mangin sang ni le pariat adin ta ni ti te kha thil tak vekania chuwang chuan kha kan thuam tha chomek zel ani chuwang chuan in thil in kokala thran loweti kha kan soi masadwa e office building lama kha chu adinga ada ne ro chu du thu sam lo dewa chuwang chuan chulai chu he sarkar hian in ngai poi mo em ma siam that adulai tak kha ani ta ni amami te an siam alonia chumi nuai bawa chumi an ming thana zong lak sak tum na lam rongkai pakhat maung lawa atak taka chuan abul than tu por hiat ania tun tungai ro hi chuan pu speaker amendment ti arem cha no na chan chu keina kan chin chia china po hianin a thanem le maya chuwang chuan entirnan chapter 3 a khanin section 6 a khan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kha thar hlakani section 7 a khan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kha thar hlakani section 11 a khan 1 2 3 4 kha thar hlakani tin chapter 4 pumpui kha thar hlakani chapter 5 a section somle pangana kha thar hlakani chapter 6 a khan miscellaneous section a somnina po kha tharane ti khan thil thar kha atame ma wangin amendment kaltirai chuanin bill tharin pulutila ek tharin kaltamai che ti kha kanril ruwania thil dang engemo thalo kha a in zeplem lowani ti kha pu speaker house a hian kan suilang ani tin nie azawai ka chuan country exeng lowanga a check bill tu puraba ro mo eroi teina ron sui committee ti lai kha si kha capital ani wangin khami big committee kha ni ti kha e kan soi fiat tu zokani tin pu speaker sia ha bill tu the toke be chua ron suya khanin department tak tak oma MYC in in call ni lo thil dang ate khani chin khanin ami huang kan vadai lu tuk palang e ti kha Mizoram Youth Commission hi entaila department dang ti lo ti don chon ti tur pakhat ma nei lo ni chang chon education a khoyangai a chang chon sports a khoyangai a chang chon less day a parent department lama khoyangai a chang chon industry lam hoide ut po khoyangai a chutiang zelin thil thang ati don khan midang te nena hanin nek de nia lang kha anti dun don so kani anin nek don lowa anin chu don po ni lowa anti dun don so kani ya chin khan kalo en hal fata library chungchang po kha tilaya khanin kan lo notice hal chu apo an functions a khanin functions of the commission noya khanin kan en chuanin subsection 15 a khanin Mizoram cultural heritage midang chanwa wan chu sakan ti kha kan shir ching loem ni o ka tia pu speaker to support traditional and contemporary arts to preserve and promote Mizoram's cultural heritage. Art and culture chu saktum na om lo re pu speaker Youth Commission here on art and culture a support don ti ni chulai chu kan chiar chiangman lo poni theya kha chu thu rana ni ta tina don le che khan library chungchang ate kharon soi khan ya kan chiar le manga to develop and implement programs to encourage book reading and to establish and support libraries, reading clubs and literary events to foster a love for reading. Mizo thalai te zinga lekha buchia lama malam na tura encouragement chungchang lam dai ania tute ma bachu saklam hoi kha ani lawatila ya hianin pu speaker ri phalna in reading culture kan promote tumna hian MYC noya hian tuna hian MYC book club ti hi atharin tuna hianin kandin toa adu piak register ni theiania ei sikula te college ate veng le ko thana te khating man tong kai tum khan tuna hian ro manna siam mek zo kania a in class lo dana kha soitel tu ani tin pu speaker soi zeldon chuanin e soitur kha atama kan bila tram tlang to mai the chu wan chuanin azawai kha chuanin kan zon ron react vek to lo mayanga e kan han soi dan thang thang a khan department dang nen ain khak palem ti kha an tang ho don an thok ho don ti zong in kan han chang nga imponi se he
act kan man tran tir dona abil lo pulut tu te tin ataka mang tu te kan ma kal ma sa te kha an zo me ma khang ho kha zudiriam na emo until ti ton nuai bowa an ma ni hrim a history an lang ve lawang ti lam ni lawin Mizoram thalai ten man son zong na turin youth commission ina kan act man make aya chang tlung zok le thazo bil thar hi pulut lo mai la ichina ka chiar tong khan amendment ringot po kha atam em awangin tun thuma hi chuanin e kumsang ni le som ni le panga Mizoram Youth Commission Bill 2025 hi kanon pulut zo kania pu speaker atilama po khan kan member iveilama thu te po khanin min thop via wa than ti thu te po khan han soya kan han soi khanin ani lo zong khan kan herta dewa imponi se thalai te mason na turania kan zavain kan du tlang vek nin ka ria chuwang chuan pu speaker Mizoram Youth Commission Bill sang ni som ni le panga kan putlua hi min pas pui turin house member te so me le kan minister zaom takin the Mizoram Youth Commission Bill 2025 chu house pass pui turin ron deal ta a tuna kan bu ko nga pass rem TPN Who speaker iveilama thu te hian kan minister zaom tak thu soi ka chu angai thak ngom po kan tia riat thiam po kan tia he bil sim po hi kan du lo po ni lawa select committee da lo zok lo ngo en thata thaim le kan han tia kan house leader ram shwai tu kal ma sa to te khat ti taka diriam taka ati ga bang khan ke ni velam ni chung kan pass pui lo mai nge eng dan po do poisa man theina dan audit tel lo le ana top tu rules be san pakhat ma tel lo la theina dan lo siap tu hi chu condemn tu ra kangai adik lo ne hang tu ba so asiam kan bil ran pudlu ani ta zo kan ni le rem TPN in rem ti ula rem ti lo kanong chuan rem ti lo ti ula anong talo phiar mai le the Mizoram Youth Commission Bill 2025 chu he house and lungrol pak takin apasta ani dia kha atus to pa hatip kan du de lai chu kan si emina hun masalama mi ti ang chu kan ti ve do don lo kan ron ni kan siam tha don thil dik lo chu kan soinga kan tingam bok tur ni ti ve ron soi khan ril ro ron khoi khom maya ni kan siam hi politics a hun rei tak lo cham to lo chen chil to ni to pa thing hian ram roi na te ron to ka nekal phung thar an ni na angin malama ankal dan tur chu rom ni puiten kan thlir zal to ni tu tak phatang